backflip en hom van 'n stoep af te spring. Wys. Eerstens gaan ek 'n frontflip van daai bankie af doen. My assistent moet my help om die bankie vas te hou waar ek 'n backflip nou gaan doen vanaf. 1. Die is die backflip. Okay, die is hoe die frontflip van die kant af lyk. Okay, die is hoe die backflip van die kant af lyk. Lewe asseblief vir die bank. As julle meer van hierdie video's wil hê, gaan na www.jagswani.com. Dankie, ek hoop julle het julleself geniet. Okay, tot volgende keer. Bye. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Let's pretend like it's 98, like I'm eating lunch off a styrofoam tray. Trying to be the next rapper coming out the A. Hoping for a record deal to ignore my pain. Yeah, now let's pretend like I'm on the stage, and when my beat drops, everybody go